Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ wa kumathira mutongoria wa bururi kura mwena wa Kamukunji, kuria atongoria a kiama kia Jubilee kuma Nairobi marateteire mawatho marĩa marĩ mbere ya mbunge, makiuga ni magutigĩrĩra githurano nĩ gĩatabanio na njĩra ya uigĩrĩrĩki na uma. Yusuf Hassan ni umwe wa atongoria. Hata leo yuko huko Western Kenya, amepata kura ya watu wengi wa Western. Kwa hivyo mtu anayokubaliwa na Wakenya wote ni Uhuru Muigai. Uhuru Muigai. Gavana wa Nairobi Mike Sonko ni ugiteni agutigirira onjoria anini ni magunĩka thutha wa watho wa magoti wa cenjio, kuona ati ni makoretwo makihinyĩrĩrio muno ni igoti rĩrĩ. Tulikuwa juzi na Rais Uhuru Kenyatta na tukaahidi kuwa makontrakta watakuja hapa waanze kurenovate hii soko kama bado mnafanya biashara hapo ndani. Lakini kwa sababu ya ile pressure kidogo tumekuwa nayo, ile ukora ya Supreme Court na ile stress rais yako nayo, hata bunge tumefungua juzi, lakini sote bado hatuja settle. Oho ni moririe borithi itigire ni ciagitira indo cia handu kiumbe, undu umwe na muingi uria utegukorwo ukinyita itemi mirungano-ini iria mung'ethaniro urabanga gutafania muthenya wa rucio. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Maina wa Mwegi.